Ofra ho prophet. So ye prophet. Owusu Bempah. Wona make kan wasem no. Wo se de Mame ma akwaba emfa umbraga na nsem TVG so wo frɛ me adwoa searching ebusuafo eya Reverend Owusu Bempah the Ghana food bia edi bia hye no ho pa chichu from NPP omudi former Vice President Dr. Bawumia na chi no na adenti e no maki komadwe di acha Reverend Owusu Bempah. Reverend Owusu Bempah no afia hwas ne ganya na afia hwas ne ganya oni Reverend Owusu Bempah nya na enam eye NPP primaries wo Reverend Owusu Bempah ke kansem Dr. Bawumia ntimi nko eye Kennedy na eba sese obubakuti asa ena afia hwas ne gade abemi ma no na afia hwas ne gade be ma na Reverend Owusu Bempah ntimi attack afia hwas ne gade ode ko Dr. Bawumia so na mebisa se Dr. Bawumia no adenti na Ghana ko mpesa mode mu nanim twitwifem sa we saw about Bawumia aden even in his party NPP kromo for papa no enye hwe eno mo de nani media fem left right center mana NPP fu ya mo na boken na fem mo kra na mo ye na Dr. Bawumia na camp be source because na ya homete Reverend Owusu Bempah just a fear trust nigga cannot no ontimi attack in the back no de koye Dr. Bawumia no so na Dr. Bawumia so be president of Ghana ha e wa brought ase ya hopo Nena Ghana food bin so akeka mo adwe de ache no omo de ama na left right center yenti se nsem no esi ekọ ofra ho prophet. So ye prophet. Owusu Bempah. Wona make kan wasem no. Wo se de Dr. Bawumia obedi president ya me ahwe unye nyame o. Unye nyame. Ena ma me kan tro sa bule na obule en 2024 no unya yen biemu. Ba bi biere ni ho a wo de yen be fa e be ye adwuma because ye sua hu nyansa. Jama ka say Bawumia eya okuo iko na wo sori a wo de Bawumia ni mu abefom wo ne afu ashas nega na ekom ntokwa adenti na de Bawumia beka ho Bawumia wa ye odien otanhu akwa otanhu na wo Owusu Bempah wo de tan Bawumia na wo de ochira 31st Bawumia din nkwase ni mu atua nkwase akoso sofo wo mu ne ho a okeka twa asere tem wo mu ho sa no kwasi asem kwade bia na odi MPP fo ya twa pia adan una wo MPP fo bra ma mo una wo siesi de bia wo de hu nyame no kasa e na una wo ye zeni wo ye so kura hu hu ano wo pesa asofo ayi president na besi wo sorry dan ma ansa na wo kọ wanim adan untimi ne fo shos nega nkumo ntokwa na adan na wo wase ba Dr. Bawumia so papa yi Bawumia edin free wanum me catch Dr. Bawumia onya wo hwe enti tankru ana wo de tan no oboa ukro mu wa obi kro mu to a wo de yeso obi de yeto a wo de yeso nsem fu na wudi no masa ma me kan kira wo this time ye nko ne te se ba ko na wo begina ho bedwa wanum ya wo nsem fu no yam pene wo e ma wo fa Dr. Bawumia ni mu meye form na Dr. Bawumia no anya wo busuani no me kan akira wo I say Dr. Bawumia no obedi president na me ahwe obedi so obedi e beti woni so se hwe mahama kro ka che ne so o chiche. Beloved, good morning. Owusu ho ye. Na me shira onye okese. Happy New Year, Happy Christmas and Happy New Year. Ewlade won shira wo Yesu dine mo. Amen. E dey that see a prophet Edward Abadare, we betimi afre me action man. Ma me shira video we na ye nto waso. So now the come assembly. A dear Mayor Dr. Bawumia will chroma. Also, that's why we're president. Oh, chroma. We shall see. What's Yasama Quape? Okay. Set multi video no. Reverend Owusu Bempah. And Nikoko Apai. What you say? The boy free. Ose afia so asenega kodi de natem ti odi ho abufuo ba Dr. Bawumia so. Yes, odi ho abufuo ba Dr. Bawumia so na Bawumia peso obeye president and ye be hu we shall see. All right. Owusu Bempah abere bia no okasa to se de e wiase mutumi nyina ye ne dia
Owusu Bempah kasa te sɛ deɛ onu nko na yɛ sɔfo wɔ Ghana ha nyame ama ne tumi apart from onu nyame ma sɔfo bi atumi. Owusu Bempah kasa te sɛ tumi ekuta no a ono no huni sɛ ɔwɔ tumi, ohuni sɛ ɔyɛ odifo, ono no huni sɛ ɔkasa eba mu no, ohuni sɛ onu nko na ekuta sɛ tumi no obi enkuta sɛ tumi ne bi ɛwɔ Ghana ha. Owusu Bempah ma menka asɛm nkyerɛw. Obi ntage Owusu Bempah wɔ video wi mu. Owusu Bempah me hu sɛ Owusu Bempah na first yenim wɔ Kumase no. And there is no doubt. But as I see, I can tell you so Owusu Bempah who need to me back okora wo de bibi. What you say? You can prophetic power, prophetic word that you don't have one who need back okora. So suja wanu ne susu ye de wo Ghana ha. So what you say? We say Bawumia say obeye president na ye behwe. Let me tell you something. Bawumia president or babeye no human being can stop that. Because Bawumia president is chosen by from above, and no human being can stop that. What you say? Maybe some certain thing I was so for me ye Christoni na me tank remoni echi. Medical catcher was say. The basi ye probia mana build the Ghana ma Ghana ye Ghana move work forward. Yen show bi o yen kremoni. Yen show bi o ye Christoni. Yen show bi o ya santini anase obi o yen northern. Ye show bi a se bi na adwene mu do. What you say? Na adwene mu do owo nimde wa ahobrase wo dwene nipa ho wa ahobrase ma nipa. Nanum kasa ede a obetimi abo o man de o man na kodum pempenso. Eno na ye hwe. What you say? Dr. Bawumia that all qualities. Me kasa I'm talking about. Dr. Bawumia that all qualities. Or sanyo man me boboso no. So what you say? Na Owusu Bempah menya wa adwene say apart from odunku na kweta power. What you say? What you say and one kasa oba wa wono no. Wodi ni be gina asore dem say me no mienu nyina on yem professor. Nkom sha me she fra bofra no ho. Fra da ye wo no flita ma woni ne ma me wo no be si sa abere no wuntime nhye ba kokora. Utumi ne ni hobiem. What you say? So menya wa adwene say wo tumi bi a wo de ye bibi against Dr. Bawumia ye ya asofo na wonyankopon yi a kire ye say ye wo adifo atrofo bi wo Ghana ha ye wo adifo bi a omo de omo ye funu ina omo de na munti no ade ye ya de papa ma Ghana they will fight against it. Te me wo ho na Awurade bo me punum say me ka asofo no a wayi me say ye nta Bawumia china ye nkasa ma no na on fire so e ma Bawumia be ye Ghana president no. So we are not allow anybody to stop that kind of to stop Bawumia to become president. So what you see? So menya wa adwene said ye wo ye no ye nim de ekoso ye nim de ekoso osunsum ye nim de ekoso nsu ase ye nim de ekoso wawiem ye nim bibia na ye na ye adwuma. What you see? Ye adwuma. So what that na ho na wudwa wanum say agrada sanchira be meye yi no na ye say wo na o me jeri agrada na ana wo tumi bia be ka che joma ama so me yi agrada na ye wan kasa wasem. What you see? Because Ghana ha omo mako school e bia be ye MP e bia be ye president adwene kotoa na ekuta om low kings na ekuta om ntina ma o man we ntimi nkọ nanim nkente sanko bia ko Legon Oxford universities any those kind of things embet na wo Owusu Bempah sori dem say wo professor no. What you say? E huni se nsem a wo kanyina mfra Awurade. So what you say? Eye wadwene na wo de hye nkom na ma professor me ne metima ma obi aye president. No, Owusu Bempah nkom hye bia ni ho ama obi abe president. Everybody knows say 2016 na ba ne besesa. Ama John Mahama nye 34 say the amanfo ne na mo keka. What you say? So as no obi anso nim say 2024 na aba ne besesa. So nkom hye eni varu bia e wa abato akokoso Ghana ha. I'm telling you. Nkom hye yes Ghana ha no over 90% no 90% or half of Ghana no omo low king adwene no wo fom. Sorry, adwene no wo fom. Nkentesa nka obi ntimi nkotena baabi. What you say? Emma obi a okosku nkwohye ne nanse enkase ma yi passport afiri mi shoe mu na nipa na giedi. Adwene no wo fom low kings. So what you say? So Owusu Bempah me ka kire wo ne, me ka kire wo kina se wuntimi stop Dr. Bawumia ma ne be president. Who need to me? Yes, who need power be out the stop Bawumia. The way ye more than that. The way ye yatra ho okra de say wo yakokra.
wo ya kokora wo sisters mu e wo se wutimi bo wawale ye ho ban na wo hwe na wo wale se de be ya wo ye older oba bi betima tena wo ncha hwe ne na wo se tumi ekuta wo de hwehwe saade no na ja tu no ni dede na wo ye no TV so wo Ghana ha se Bawumia person ye president ye be hwe wo ni tumi wo temti a wo be hu de ye beto wo in spiritually. So what you say? Because when you choose Dr. Bawumia, God has chosen Bawumia to become a president of Ghana, next president of Ghana, and nobody can stop that. No human being can stop that. What you say? So far, two trim. I say, asophobia, solid person, solitia, Dr. Bawumia, solitiano, any those kind of thing because of Nesuma will free. By a movie, I say. Dr. Bawumia will be about transforming the nation, about transforming the country. Ghana, Ghana, a binsi dano. I am ye actually, you better Dr. Bawumia, Chinia Kosobo, Paya, you soon soon your mamma. I say your mamma, I soon soon your mamma, Bawumia, baby winning. I buy a year babatun generally 31st. Mesro. Mensuru kwane koto waba toma no matre sunsumu nyoma ne de jama odifo abadare ene asofo ayaka ye yehu adwuma obi ene obetimi asori atia di wonyame yaka Dr. Bawumia be lead NPP Dr. Bawumia be lead Ghana ye 2028 abi bia ene obetimi ayede asesa saade no nyame nhira wonye okese nyame yadomo a 31st all night e baso prophet action se uni wo Ghana ana uni Ghana ba bia wo bia se obetimi abasa wontimi mba see me here. Yes, I ya kwanchira aba. Ye di ndwan, what you are saying, ndwan baako sa 32. Yes, sacrifice be a spiritual sacrifice. What you are saying. Yes, sunsuma kwanchira, yes, sunsuma kwanchira nyasem kotwa. Yes, samwa no ama ni ntutu na ebekɔ soro no ye yes sunsuma kwanchira. So tie me we you di for abadare. Baby a wo bia betimi join that 31st powerful all night na eba besi. A prophet action the day anymore. Ubetimi join by contact me na joining. What you say joining? Yen cross over every nyoma ye firm 2025 yare ahokyere walija ye nyoma bebra ye firm no yen cross so de be ya 2026 no nyoma papa nko ani bi hu de o firm e ya wa wo firm no wo firm 2026 nyoma papa wo firm 2025 no ebe increase aye more. And until I say contact prophet action or D4 action. You know how to contact me. Or TikTok, chat me private chat. Then you can back only me be contacting. Yamin Shroud, when you can join it, now a brabo and yet side be a ladder. Next year, be who cania a wabrabum. A red Shroud, when you can say, Kotwabama, Dr. Muhammad Bawumia. A soft will be a need to me of the stop side. Missy Jar on my what you see. Yamia yewi. Emu ada ho no bi ehu. But nyampesa me catch the NPP mpanifo ne say prophecy ametie nyina me I don't pay attention to we be winning because God is not a confused God. But there was a thing na a word prophecy ni nyina mu it in fact I mean intentionally me monitoring nyina. There was one subject na a word almost all the prophet a prophesy nyina no sa team no na enam ni nyina mu. And then, oh dear, I think, sir, part in 24 should take it serious. Look, prophecy is a bar before the Christmas, during the Christmas, especially on 31st night. There is one prophecy be more, almost a sophobia can wasem, and I don't know the reason why. So it could be said a yankupon and a ye actually D4 no. We be winning, dear. And they be the business. Ibinum the ombo be the business. Aha. Ya kwaji bibi kakra ye beka so be. But the prophecy I make one asem no. And the prophecy of chaos. The prophecy of a friend saying enipa bewu during the MPP primaries no. And no one asem na making. And even before the Christmas no, na sa prophecy na di kaba. Amen. So the can say can a Japan and Katano. When you're not doing so of a president, because you be sano. Besides, so president, when you be video, see Debbie on the holiday on pet. To Atanasia, no, we Ghana for being say, Ghana for
etimi kofa John Mahama san day aba the Ghana for adwin of short memory no eyamba nti ene ono so be day eba be pe bia day edi nti obi otimi gina radio so TV so no didi atem na enye na adwin so be president ndi obe pe bia dida tino nsane mano oye to hu se John Mahama o Ghana for so no mu de o short memory for na abwaje no so ato aba ma ne de ene ye nso mepe bi ni na de oye no ye hwe no onko so a onke kan nsem one ne nkrofo no alestete mu nkwasi afo efinfo no amonke kam kwasi asem na yenyina ye wo Ghana ho na se abaye ekoto no se wanwini ene no ne nkrofo alestete mu de so ndwan free Ghana ho ye me ye kufu ade tam ne biemu ye mfanchen sa ne ma ne me ye biem da na abano yokoto na delegate hu ye mobo na omtimi to abano de ma mpapa Dr. Bawumia na 2028 no isa ko kina na nyame ya adom na Ghana fo hu ne mobo na omoto aban man dia kan Japan no de energy ni company no so abie na ye hu company bia no ano odi dwana no obi oso abie company ni kurum kura ye kwato aba Owusu wo ho ni kurum ese MPP4 how they say I woman Bempah your friend say oh we have minding no or share a passport to Tony a yesu yakufa the time Owusu ara